ukwasa amabara ari yabo abahendera imishomo yabo ekwatirine n'ebyedini gwakorerwa Agacencwire Full Gospel Church aho mu Rembo Rwambara. Bajwekwa umuzina lyatatitwe nelyo mwana nelyo mwoyo kwera ebiroto yamala nebibawo baganda babamuchawa bajane bafuna mako abahendera emishomo yabo bashabwa okuhereza entama n'umutima gumwe. Bamwe buvuga no uyishemo kureba bamuhura wa mukwadi w'embabazi bambiyero kwatima ate n'abalisa bakuru mwikiriza abahereza abandi batendekwe okutendekwa n'ekintu kikuru munongo abatunga amabara arengura certificate, diploma na degree. Elizoba na atwara degree na jitwara tata na mama. But I keep Nisima nabeje beitu abasekwega bakayika kwendera. Bashomere Bible History, Church Finance Discipline, Guidance and Counseling, Household Economic Transformation, n'ebindi bingi. Nga yokutendekwa omuntu namanya yaba nakora icyari gukora umuringo gwari kukikoramo umuriyo bushire kandi kuchikora je chikarga muko kuchemerire akwa kintu utakitendeshirwe ubuni no kishobye na motoka okujivuga nitengo kuzo mu driving school bakakutendeka bakutuyininga kuvuga motoka then waheza oza wa IOV ojezibwa bwanyuma kwishiriza otunga driving permit asima abanyambara nyenda kusima Apostle Dr. Abarikwenda amazire konalingwa ebirabire na bitano byo kwezo kwa kasatu abwemereme yakozire nitukusima kandi twendeze kongera gukora imirimo mirungi n'emirimo yawe gumizemo abwihanga litu na ruhanga witu.